Sanibonani bahlali emakhaya. You are still watching uThulini TV. Khumbula ukuthi sithe thina asidingi attention. Angizanga la kuzoveza abantu ephepheni. Ngize la kuzoveza iphephe ebantwini ukuthi abantu bafunde abantu bakhole. Cha, mina ngisikhondla ngisishoshobi. Ingane ngangikhothini wangikhotha mathanda ngoba nginoshukela. Sisekapon namhlanje njengoba silekapon lana sihlangabezana nenkinga sibiziwe abantu baka uThulini TV sibizwe umphakathi wasekapon basibizeleni bathi kunomthakathi babamambile. Kwelinye lamajarity kababa bathi Ubaba Zulu obeka ikomiti or ungathi usase ikomiti you are not sure ngaloko but sibiziwe lana manje sicela ukuthi ningahambi ihlaleni kanjalo ukuthi nizokhona ukuthi nifakazeleni lento lezi sizonikhombisa yona nizweni ukuthi nizweni zonke lezi zinto lezi esiyotshelwa zona namhlanje kucwele kakhulu ningamangali siyaxolisa kakhulu ngebackground yethu njengoba kunama voices amaningi wabantwana abancane Ubaba Zulu uthanda abantwana abancane kakhulu so kucwele la kwakhe nomphakathi ukhona awumakhelwane bakhe bakhona bazofakazela lento ebonakele size la ngokuzokhanyisa emphakathini asizanga la ngokuzoduma ngokuzolimaza abantu bakhanya impilweni zabantu ngiyabonga Sifikile kaBaba Zulu la eKaponi bani khumbula ukuthi i-aim yethu akusukuthi si-expose umuntu but size la kuzo-revive the souls of both individual and those who are viewing our videos. So Baba Zulu la uhlangabezana nenkinga la eKaponi emzini wakhe. So okuningi engikusho kakhulu because thina sibiziwe lana ukuthi sizobona futhi ukuthi yini obakubonile esingakwazi sikubone. Because into eziningi sizibona thina emafilimini sazi ukuthi senzeke. Akhohle ukuthi igama lami uTS reporter i-host ye-Uthulini TV. Ngiyabonga. Mr Zulu kunjani? Sikhona baba. Ngiyabonga baba. Nisibizile la ekhaya ukuthi eDavidton eKaponi kwenzakalani. Angazi ukuthi izinto enizibonayo izinto zasemafilimini or izinto zakuphi iqala before sizongenelela kakhulu lapho ngizocela ukuthi at least uzazise lapha emakhaya ukuthi abantu bakhona ukwazi ukuthi sikhuluma nobani wakuphi ohlala kuphi nendawo. Okay. Sanibonani. Lo nikhuluma naye uDumsandlo. Ngapha ifani ndibuya eMonfrere ekhaya kwilali yaseBusheni ndihlala eDavidton now kulesi kwata game lesi ngihlala kusona bathi kuseKaponi kwiside la khona bathi kuseSandton ngithe ngihleli la ngolesine 7:30 ndizwe kubini sound yomoya nento nje ingathi yakhala ethi bonke la khona ngilapha eJardini lapha endlini ndaphuma mandiphuma eminyango ndima la estupini ndahlangabezana nomuntu so straight eza la khona eroller wafika washayeka phambi kwami la phambi kwetrailer ya so uthe maye wandathi mama ndicela ukuthi uphume nangu umuntu ewala ndaphuma ndagijima ndabiza umakhelwane ngale goodness makithi goodness hayi akekho uvaleli ndabuya futhi fast ngiyagijima ndezala ithe manje ndafika umama la embuza ba ungubani ungowaphi ufunani uthe ndidiniwe ndikhathele kudala ndihamba ndingena kule misi so ngoku la ndisetyenziswa ndikhathele ngoku yini ufunani uthaye ndibone abantwana abayi3 umfana namantombazana ayi2 abancane bephuma la eminyango so labantwana xa bephuma la eminyango nje besho nyano nyanisile babohlala la bathi uCloud nomnye kuthiwa uDudu baphuma la labana bebeleqa bona kanti baphume bona bangena ngale baya ngale behlala ngale uDudu emgodini la abantwana bajikela eminyango baphuma ubile endlini khona manje vula umnyango ngena nendlini ndikwazi ba ndiphume ndivala isound yakhona nje bazohlangabezana le sound yakhona le so athi lo mntana khona hayi ndibone labantwana laba manje ndiyabheka lo mntwana oyi1 labantwana abantobazana la akancibanga la ngaphansi ndivele ngadina ngakhathala ndatshelela bandiphusha ndawo so mangibona isimo lesakhona ngube rola nje lo muntu beqhamuka ngapha ebesiyale so elami ngengalisho nje ngekade yadlala iTV kuba ndive ndabo bakhona undonakele khona la ndaphuma manje shiya lo mama la wabe khona umakhelwane beza la bafike beza bazobheka la umakhelwane balapha phambi kwami
yaphuma ndabiza usikonela ngale ngawubuza intshebe ngale bantshebe izani ngapha kuba lo mama mayewa lo muntu la khona ukhuluma ama-language amaningi so ndagcina ngama-understand because nje isindawo yasibamba phana pha kodwa hayi la language beyikhuluma la khona bengiqala ukuyiva le nto khona leyo so ukhuluma into eziningi manje so uke kwangimangaza mayekhuluma mayekhuluma yonke into yala kwamendlini akhona uyayazi lo muntu esikhuluma ngaye sikhuluma ngomuntu wesima kanjani intombazana or intombazana nje intombazana nje abantwana abaphaka oma-30 ukubuyela emuva so njengoba uwe bekagibele phezu kwani or mhlawumbe kagibele phezu kwendlu and then wawela phansi or awuthi bebegibele ibhafu emhlophe yensimbi lesiwasha kuyona le so manje uye watshela bamphusha xa ibona labantwana la so mina ndibona ngabhafu ndibonene yabona and laa nto endiyibone pha bendiqala uyibona futhi andifisi nokuthi abantu abam bayibone so ndomelele nje uba kundimi kodwa omnye umuntu wakho bekufana ukuthi akasathethi namhlanje yabona so ukhuluma into eziningi so omama laba bala uthe mayethetha nje wathi bonke abomama balapha balalwa indoda eyi-1 amagundwana lesiwabonayo la emikhukhwini la kuzeke ubabo la beza la bazothatha impuphu bathe impuphu nje basiyithenga nje phela ingahlali babo bathi isinku esimhlophe uthatha isilayi esi-1 usibeke phoma ubuza kuyasingepha so kunomkhuba-ke la okhona owenzakalayo la magundwana nyani siyawaboma amagundwana kodwa kunala asidida khona because sikhala ngento eyi-1 amakhabethi sinawo la ilawo ensimbi sinawo ayakhiwa mara ukudla ngaphakathi akhona uthola ingenile ukuthi angena kanjani asazi emabhotweni ushiye ukudla umshibo inyama ukuthi wakhona uzawufika uthola amasima zitholethile akuna next uvaliwe kodwa ebhotweni so ukuthi lamagundwane njani kulase sabona khona ukuthi hayi kushuthi niyaye lo mntwana khona into akhona userious because mawuthi hey urasa ayema ne-step sakhona nje ama-foot step alento khona yabo ukuthi amagundwana la khona and ngendlela khona abakhona yokuziwabambe ahambe ngathi sisitshintshane yabona so iningi nje mase yenzakalayo la khona so njengoba lo mntwana bekeze la kwakho lana kahle kahle njengoba bekeze la uzoyenzani makasho yena azama ukuthi nimuze ukuthi okay manje njengoba uzowela la or njengoba ubambeka la kule jaridi or angazi ukuthi bambekile angazi ukuthi kanjani but manje uzoyenzani yena makasho manje nimuze uthe bahlala la akaqala uhleleza la so namhlanje akazi bakwenzakala okumletha la kwakho ulethwa yini kangaka ukuqala makeza la uzokwenzani uthi beza labathunyiwe imali yami imoto zami abantwana yonke inyakanyaka nje benze imesi la kwendlu lakhona kunebhodlela abaligubhile likhona la bangithathe bangivalele ebhodleleni elinye ibhodlela balithathe bahamba nalo baye emanzini impilo yami yonke lapha labantu labathethe ngasho ngithi mina isithunzi sakho bathi thathe isithunzi sami basifaka ebhodleleni usho kanjalo nomhlabathi wala ejaldini bawufaka lapho bahamba nabo bawenza lonto yabo bayenza imijiki yabo elinye ibhodlela baligubhelela ejaldini so since wena bakhuluma kanjalo Mr Zulu ikuphi wena kubonile le muva le njengoba angisho nangabe kunezinto ohlangabezana nazo then umuntu bese azovela out of nowhere bese akhuluma athi yimi ngenza 1 2 3 4 5 ikuphi wahlangabezana nako before nawe wabona ngathi hayi manje ngathi kunento engasahambi kahle njengoba lo mntwana namhlanje azokhuluma athi nayi lento bengiyisola or akukho mhlawumbe kuke kwenzeka emuva lapha kuwe empilweni yakho or ngefamily yakho whatever and then bese wathi makakhuluma lo mntwana wathi nayi lento yaziveza yona namhlanje kukhona kuningi mo kokuqala abantu abami ngixabana nabo nje ngento engaziyo akusomuntu uthanda ukuthetha ngomuntu othulile kodwa benza nje irawurawu yabo esecaleni ingaziba into nakhona ndizithulele bayi-2 kuphinde futhi manje zimoto le moto ubuyiboni lapha ayifanga le moto ihamba le ayifanga le ayifanga ihamba le ayifanga ihamba mara le i-water pump kunzima ndiyilungisa le i-chemchafu le enqamukileyo kunzima ukuthi ngizoyithenga yathola yabona amatrailer amile ayikho into ethi mandihambe nderenki namhlanje amateksi amamile ndiwayeki ngingazithulele yabona so la mntana ombona ehleli laphaya ngo-12 o'clock sivuswe omnye umfo ongapha umanyweni
bemqhakezele ngo-12 wasivuza singomakhelwane saya lapha mayefika ufika bathathe yonke into endlini kwakhe saphuma sayale futhi sincedwe uManyuwele ukuthi abuye azosibiza la khona sihambe siyombheka lapho okuba ngabe uManyuwele engafikanga abufile la mntana xa siphuma la sihamba siyale kuManyuwele siyobheka lo mntana ngapha siyobheka uManyuwele lapha khona into zakhe lezi sifika umama afike esekhishima sithi baba Sipho cela uphuthumuze ngapha sihambe sesibhedlela umntwana ayikho right hayi ndize la athi hayi mandifika umntwana ndifuna umntwana useyiphelelwe ipower sekhala nje kuphela nje ukuthi wenzakala nakho manje ukuthi umntwana uyachisa phe umntwana ebengena next silala nje khona umntwana ebedlala la yenza into yakho nje umbone ehlela khona ndiyazama ngasitata le moto yakhona hayi imoto yala saphusha sasho sancama sabiza bona abantu bendibashiya ngale bazosiphusha imoto imoto yaduma yahamba mangihamba ngiyofika la emusha imoto ikhumuleka amavili yabo ndibasadi ngithi amavili emoto uyakhumuleka wenze njani akhona ndiba kanti ndiyabheka kunamoto emveni kwami kunamoto phambi kwami ndiyayincenga until ngawufika edungeni uma ngifika edungeni ayibeka esayidini sengibuthi manje uba ngabe ndiyafostile kuya phambili le moto izanqamuka amabhodi ivele ihlale phansi la ndiyakhosta itraffic eningi ndabeka ngale imoto yakhona ebusuku njalo ngo-12 thatha umama phuma ngapha ndakha imoto ndathi umntana ndagijima ndamshiya umama ukuthi uhlangane igebengu or kwenzakala into nakhona just nje uba ndiphephisa impilo yomntana ndawongena esibhedlela uma ndifika phakathi ngibonisa incane incede nangu umntana uma ngifika esibhedlela umntana ukwikhoma ukwi-500 iyashisa umntana okuba ngaba bengenamoto benendiyofuna imoto yomunye umuntu akhona ngaba lo mntana akhona ndimthola uyowashona umntana khona oba benindaba ndibize mhlawumbe umuntu osenext door wangani ithi madoda ndizalongisiza la khona umntana mngayibuphelile so lo mntana mayefika la ufika wathetha nyani wathi hayi bezela ungena ngale emkhukhwini esayidini akhona afika hamba obamba lo mama lo emanyaweni alala ngasazi afika aqingele ufuka aqinga lo mntwana wathi ngo-12 o'clock sifisa aqinga lo mntwana la khona lo mntwana ukuzasindi ndishaya ngesibhakela ugogo onxibe othwele ihiya elimhlophe yabo ukuze lo mntwana akhona akwazi ukuthi abuyasinda yabo nditsho nje impilo yami nje namanje nje right yona uba right nje bandisibona isimisa khona mara hayi ithi manje ndifika le nto yakho le ingithatha imbeko inqana kaduze yani ngiyibonele ya ukuthi kwenzakala into nakhona ngazi and angifisi ukuthi abantu abambayibone so njengoba kunjalo ikuphi umama lokho mhlambe like eke kwamvelela naye mani la endlini ngoba angazi nithi bathi lo mntwana ukhonile ukuthi anitshele ukuthi usebenza nabo bani ukhonile ukuthi anitshele ukuthi ubani lo lala labafazi bala eKaponi inkulu kakhulu uchazile mlo uchazile yeah so since kwenzakala njalo and nala endlini bafikile kumama kwakho bayenza the very same thing lezi bathi bayazenza la eKaponi yebo mlo and then kuwe kuthini kumama kwakho khona kuthini no yazi ngesinye isikhathi ungayithatha into yele kuba umuntu mangaba basebambekile uyubona ukuthi ushuthi uhlulekile entweni yakhe bekade yenza so umuntu udlala isikhathi sakhe semfikele kuba nami yendathi ukuthi endizithintithe kancane ngibheke ngoba ndiyaboba khona into yenzakala xa ndibona umntana amephansi ndakhona angakaphumi ndenze nje imagic yami la endlela khona nje bandifuna ukuqonda ukuthi kwenzakala mina kwande ndabona namanje nje bakula ngiyakubona kuningi okuzayo and kuyeza baphela abantwana la eKapona lo mntana nami nje bayibegula so bonke abantwana bakhona bashone so kuna 2 yabantwana enikhala ngabo la abashone ngalendlela ndiyababona ke laba bakuthiwa badla ama-RP rim nayo le RP rim akusoyiyo yiyo lento yalaba bakhona labantu bazoganga la bazodestroya abantwana bala ekuhlaleni lo mntana lo muntu amkhombileyo athe uye lo bathumayo kushone umntwana emva kwakhe next door emva kwalo lo bathi ibhosa yakhona emva kwakhe kushone umntana same lento yalo mntana lo yakhona masiphuma futhi kunomntana bathi mamjiji khona ngapha komakulana lo mntana ongale kumakulana naye ushone same ngayo lendlela khona ebusuku naye yethona so and bashilo bathi bayasebenza bathi ukusukela la igabhona kubayiphethe until kushone embalendle
yibo la ngene khona bangena bephuma kwindawo zonke lezi bazenzele bathe bayazenzela imizini so since niqedile ukuthi nikhulume nalo sisi loyo niye nenza njani nizamile ukuthi mhlambe nimthathe niye naye esontweni or nimthethe namise epolice station or nenze njani or nimene namyekela nathi okirayiti kulungile ikuphi enikwenzile kufanele ukuthi ngibuze lapha emakhaya ningizwisiseni ngibuziswa yini ukuthi i-situation enjengalesi isimo esiningalesi nami kusasa emzini wami kungenzeka lokho so kufanele ukuthi sibuze kwabayaziyo le ndlela basebakubonile ukuthi nami kusasa mangihlangabezana nesimo esinjengalesi nawe lapha ekhaya kusasa ungahlangabezana naso lesimo mawuhlangabezana naso bese wazi ukuthi uyodila njani ne-situation enjengaleyo because you don't know ukuthi who is who because namanje kungenzeka thola ukuthi ubhekiwe lapho emakhaya bakho bakubhekile ukuthi lo zenza ngothi ohlakaniphile mhlambe namhlanje ebusuku beza kuwe you don't know but manje asizameni ukuthi sazi ukuthi kanti njengoba bafikile nathi singakhona ukuthi siba overpower kanjani because these people angazi ukuthi khona bakutholayo egcineni asazi kune-certificate abazitholayo asazi ukuthi bawumakethe aphi ngalezi certificate asazi kwazi bona ukuthi bamakethe aphi kwazi bona ukuthi bazuza ini so Mr Zulu since kwenzakale lento lena lo mntwana lo sisi lo ningenamthatha nami saphi nenzeni ngayo ikuphi enikwenza umphakathi weGabona la ngo Friday uye wakwazi uba ngo3 ubize i-meeting uhambe uye eGabona uye phi ground ubize umphakathi uyokuchazisela ngokuthi inkinga ohlangabezene nayo la eGabona yini and wenzakala ntoni ubuyobonisa abahlali ukuthi kahle kunesimo ebesibhekene naso izolo kwababuZulu sithole into eso kwenzeke kanje nakanje mara njengoba beyale bebengayanga wabethi bawushaya abantu bobulala abantu bebeya babeyowazisa umphakathi and then kwabizwa nalabantu ababizwe lo mntwana athe usebenzana nabo hayi ukuthi bekube bizwa labantwana bakuthiwa bayathakatha because into zokuthakatha sazi bona bazana bona bodwa ukuthi igame yabo ayidlala yini naye lo ukuthe umastermind walento naye ubiziwe ubekhona lapho so kuye kwavela umama oyi1 oye wacela ukuthi awucela ukuthi bahambe baye kumbutho wabo lo wenyanga bawukhuluma nabo because lento inhlamba lento abayenzayo la ndabe dinesikhalo mina kuyinto eyenzakaleyo ngolesine because ngolesine ebusuku umphakathi uzozikhulumela bakhona abalali bebekhuluma la muntu because ngithe mina umndeni wami andifuna ukuthi be-involve la nto yakhona ukukhuluma nawo mina bekuzimelela emotweni la so into eyenzeka lapha khona ngithe ndimile la ndava sewukhala umphakathi na bamthatha kunamantombazana ayi3 ukubamba kancane yena lo sisi lo obambekile ejaridini lakho bekamemeza athi naku bayangithatha no akuso yena umphakathi uyowamemeza ethi na bamthatha because lo umphakathi la uthathwa yila abantu ababizileyo athe uhamba nabo i3 yakhona ile efika yamthatha hamba naye mayimthatha la khona ihamba naye sizombamba ngale mayithola la ejumpa la kule ndawo khona la yangule upstairs yakhona le bamthatha la bethi bahamba bomthandazela wabe lo mntana ekhulume into ezinkulu ezingaka ebantwini bazazikhulumela bomama la bakhona la emakhaya ngizocela ukuthi niziziseni lento engizoyibuza lana if ikhona lento leyo sizothanda ukuthi sizoyidlala ukuthi nithi mani lapha emakhaya nani nikhona ukuzwa ukuthi sikhuluma ngani akusinto mhlawumbe ukuthi babuZulu aqambela yona amanye wayicala from la wathi no ithi ngizakhele into esobese ngi-expose usibanibani ama-voice note ninawo la benibarekhoda khona or ama-video la benibarekhoda khona akhona ama-video ama-voice record akhona ebantwini la bawaphetha khona yonke nto beyithetha nje khona ikhona so abomakhelwane ukhona umakhelwane mhlawumbe esingamthola ukubonile lokho sizwe yena ukuthi since akubonile lokho then naye kuye kunjani singakhulumi noMr Zulu kuphela lapha emakhaya bese kusasa kuzothiwa hey babuZulu this and that or usibanibani this and that ukuthi wonke umuntu akhona ukuthi akhulume lento ayibonile le ngendlela abone ngakhona bekakhona na makwenzakala lento leyo hayi bakhona abaningi futhi ngendlela wezwa ngakhona because baningi masiloko siza kanje siyezwa bayakhuluma besihamba sishuta somewhere masishuta abanye bafana bathi hey ningashuti thina hamba ninoshuta abathakathi ngalenzani and asibazi nabo abathakathi bala ukuthi ibaphi hayi bakhona ukhona umama lo umama uSuthu uzawuza
azi ngaphambili mayiphuma la khona kukhona umama la kule toilet uzawuvela nayo khona nabanye abakhona bafikayo la khona. So angazi ukuthi ubani mhlambe singaqala ngaye manje. Uma umsutha ngeze ngaphambili. Cela umama eze ngapha ngaphambili. Ubaba Zulu ushilo ukuthi kunomakhelwane wakhe ozokhona ukuthi asingile azosichazela ukuthi kwenzakala nasitshele naye ngendlela abone ngakhona ngendlela ezingakhona mathi ngakhona ngalo langa lelo uyu mama lo ohleli nathi manje ngalesikhathi mama lekayi Utangenda tete mama o ka khona register o khona go botsa gore kwena mang ditso la hao mola mahae mola re ba khona o tseba gore ke mang mme o re bolelang le yena tshilo nna ke tsele Motaung ke tswa Lesotho o modudi wa mokapone be ke modudi wa Mokapone Senteni mo Senteni mo o ke ka Senteni ka mo di a bua mo ska mo ka Senteni na di double floor le re ke double floor ne di upstairs. Okay, mme wa ka le ke ho etsa la mo Kapone mo Senteni mo ke eng se le se ke eng so se boneng ho etsa la tsatsing le feng nna ne ke qala ho e bona la bo menteo nna ke tsele la o ile ho e bona ona mo Azolo ona manta Zulu ke eng so se boneng se re sa tsebeng jo tsa batho mo la mahae mo la ba tseba gore o boneng hey nna e dintse ntshutsitse ke go ke tsela ubu hobane ntse ke tsile ka ntse ke ntho ke e bone empa la fihla basadi ba ba mo ka bona o siwa ke ona ke ntse thapo mo thekeng mo tsela bese ba fihlile mo ba mokuka o siyo ba tsamalena ba ga ba mo gapela after mo e bile o solo wa ba latella he o le muisa ka go motho le mothola mo ba mo khutlisa nta se ba mo khutlisa thapela ha e sale nona le thapa e bofile mo yena nona thapa na e bofile ho yena mo tsela thapo re na ile na leng ka bana heish ona tshosa mana ba una ke na le ka mokhukhung ka le dilo e na go ntse ngata ngwane nna bide di ntshosa wa tse and then ngwane no tshong hore yena ma ka mogana tshwa go kgathetse go sebetsa metseng ya batho hai nna ke khone ho utlwisisa go kgathetse jwang ka bana ba utlwa ngwane o tseba le mabitso a batho ba group ya go bana le mabitso yena o ipuletsa ke mama matlosi wona mo groupung ya bona entena o na le bitso la hae le yena na le bitso ka o fela bana le mabitso a se mabitso a ratse ba nga motshare mabitso a bona groupung ya bona entene o na le nkoto ka ba ke nkoto wa teng fela wa tshora ha ba fise ba fihlile mo ntho e tla fitlang haibo ntho ha e se fihlile ha o tshora maybe ha e se fihlile ntho and then after mo ina le makuntwane hape makuntwane ano ga ha se makuntwane ke bona ba tlo ba fihlile le makuntwane teng ha fitla tla kwa ke di kwa ha o sa za re ke di kwa o komela kwa se ba ke ba ba kena mola makuntwane ya tla mathela bokotho bo white and then ba tla bokotho bo white tla kwa lekuntwane tla ke tse ga sona ha se makuntwane ke bona ba iphetola makuntwane nako eno bona ba tsama mo metsi mona hentse ba nka bo dijo jwalo ba tshwarisela batho maoto kore go pie ntho ya bona ba seetsa batho maphelo se ba setsang go tshwarisa batho maoto batho di pain mo go seetsa batho bophelo ba bona nje go senya malapa a batho go kenella ka malapeng a batho ha ona le batho ba thabileng ba ba ratanang ba ba senya ke mosebetsi wa bona and then mona ha solo teng ke bona ba ka mogore ha qala o fihla mo go dula ntse tla ka bona o buletse di botolo tseo tsa bona tseo se ba di kopetseng gating ha ka se go gating e fe go tsho go tshetse bophelo ba bona ka mo gore dintho tsa bona gore o solo o na le nkotlo ha Mosambiki nkotlo ke ba tsena na bo nkotlo ba ke na di tsho jalo ba mo ba ke sa bo nkotlo bo and then solo tshwere ka pona nje ke ha tshwere ka pona ba mo kentse straight hore ntho tsa di shabalala ka ofela a ska batho mphakathi o ska mmona wa bona ntho tse ntse jwalo bile ntho tse ngata o bua marena go tswa Swatini wona na teng go tswa Swatini ke Mswati yena
jwale o ko kopantsha Sentau Sesotho wa se bua bua ntho tse ngata man jwale ha re tsebe go ngone le nna bile ke ntse ke tshwile man nna ka bona jwale ne qala le ho bona ka go itse ke fihla fela ke mthotse a sa le tisi ona sa le tisi yana a sa tshwile hore ka go bile straight menyako itse ka fihla mola kena ka mokhukhung ka lebelo after mo itse ba qala ba butsa Umthakathi a kena hape ka mokhukhung a ka tsego na tshwere hobane ba re ke ngwanana wena jwalo ka motho wa mme go tlileng wena ha o bona ngwanana a le ka tsela ela a tshwarehile kapa maybe a tlile ka molapeng la mme o mongwe le ntate o mongwe go wena jwalo ka motho wa mme hobane ke nana gore ke ngwana ho wena motho nkana ka re maybe ka ba ngwana hao mohlomong a ke a tshwantsha fela kere ha o le motho wa mme ha o belehe ngwana o mong le mongwe a tsamaya strateng ke ngwana hao ho wena ho ile wa fihla eng ha o mmona ngwana o nna ke ne ke tshwile le ka shebe ntse ke tshwile ngwana monyana ka letsa ntho tse tjena ha sina go nngwe go ka tla nahana hore nje ka go o khathele ukuthi asebenziswe emizini ha re tsebe o khathele wa mannete kampone ke ntho e nkileng family ya hae kampone vele batho ba mo sebedisa ke mo go sa tsebeng wa bona marena ha monate e bohloko tebe ngwana wa leng ka teng kutla ntate Zulu re ba ho ba rona le bana ba babedi ba bararo ba ileng hore ba bulaiwe ka mo hona ka mo ka baka la the very same situation e leng hore ya sa ila ngwana hae mona o tlile mathata ka mona tlotse batho ba loyang fela ka mo ka pone hai se batho ba di magic wa bona batho ba sa iswang ke satane ha e ga iteplekene ka mona wa bona batho ba teng ba bakisana so e le hore wena mme ha ke tlo botsa no jwalo ka motho e leng hore mo community ke eng se leng hore se ile sa tla ho wena after le bona situation ela or le kampa le thola yana ngwana mo jarateng ke eng se leng hore ke fihla mo wena la nahana hore maybe le ka se etsa gore le kgone ho phela hantle wa tseba ntate ho boima go ka tebela moloi moloi phela ke magic nthwele ke scheme nthwele and e boima nthwele gore maybe o ka ema sore o kena mo le gore batho ba le maybe le sa me plan wa le Umthakathi ha ba tsamaye nako e tlile ba boima ka gore hey ha o tsebe ba scheme batho ba maybe ba ka nna ba bolaya wena o tsamayang o tsamayang wa e bona fela ke ntho tse ding tsa gore he tshwanetse o di nahane nna ke tsane ke tseka ba di tloelle ntho tse le ha di right ba mo tloelle mane o tla bona pele gona o etsa nako e nngwe o tla thola ke batho ba go jalo ha le re wena mme ha re ba mo tloelle hore ba tlohelle a o nahane hore maybe ho sanye ka etsahala ka motho ka lapeng la hao ntse ke nahana jalo and then le ba tlohella and then le ba tlohella le tlanka maybe sephetho or di ba re ke ntse di step ha ile hore maybe ba setse ba kene ka lapeng la hao ba sentse ke mo leng hore o tla batla hore ho emelwe jwalo nne ka nnete ya ntshosa ke tsebe nna nka etsang ke a utlwisisa mama makhaya uma bona wa ukwa batho ba sa iswa ke satana nahana batho ba sa iswang ke satana ha o tsebe bona ba o planelang wa bona ha o tsebe planning tsa bona hore ba planang ka wena message o ka romelang mo bathong ba dilang mo kapone seng santene fela mo kapone le bo bao ba skimi ba or maybe ba re mo ba mo kapone ka ofela message o ka romelang mo bona ke mo fitlo ka re ka yona situation e re kopaneng le yona hey no then wa tseba go ba moloi ho boima man hobaneng ho a tshwana nthona ke ntho e teng bona tsela ha ka go botsa motho gore ke eng o loya o ka se tlo mahaeng a haeno kwana ka ntse wa tla o loya motho wa mona mokhukhung go a tshwana ke ntho e leng yona ga ka se tlole ntho o tla nna qhobeke tshwana le ena ngwanelo ga re tsebe ba mo sebedisa kampone wa loya gona se re nagana wa bona go nagana ga o tshwane le gore wa tseba ga o na sure wa e bona o thola gore bele ke mosebetsi wa hae ene a ka se o tlole tla ba lo swa le ona wa e bona mama ra leboga re utlwile ka saeteng la gago gore wena o bona jwang and then le molaetsa o ba fang ona mo magaeng mo re leboga thata ga ona se re senyetsang sizozama makhaya lapha emakhaya niyandafeni ukuthi umama naye
naye akekho right since abone le nto yenzakela kule charity. And then so kufanele ukuthi somewhere somehow umuzi makakhuluma, somewhere somehow ungamuza makakhuluma, because wayena akazi ukuthi angathini. Ngammuza into e-1 kayi-10 ngimmuze ngokuhlukahlukana kwayo, but kuyoba nzima mhlawumbe ukuthi aphendule, or kuyoba nzima mhlawumbe ukuthi abe ngendlela mhlawumbe nina lapha emakhaya nifuna ukuyizwisisa ngendlela yenu, ngoba le nto ayibonile anikayiboni, asikayiboni na. Ngiyakhumbula ukuthi sesasho ukuthi kunobaba esizombiza lana obeka khona emphakathini makubanjwa loyo Umthakathi loyo, angazi ukuthi Umthakathi ngizobona njengoba bathi Umthakathi bengekho, and so simizile ubaba. Baba kunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila manje. Yebo. Ubaba ubani? Bongakhona ukuthi sisi lapha emakhaya bakhona ukwazi ukuthi bakhuluma Imu David Khoza, but la ngibizwa ngomagwere ngoba nginama-jokes kakhulu futhi. Nabantwana nje bangibiza umagwere. 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 Ngithanda ama-jokes ukugwerana, ngidlala nabantwana kanjalo. Umuntu wabantu yabona. Ngikubize ngobani mina? Imu David, ngibiza ngo-David. Ngikubiza ngo-David, ngikubiza ngomagwere. Hayi, asigwerani sikhuluma into serious. Mr David. Yebo. Angazi kahle kwenzakalani eGabon? La Gabon lana kunzima kakhulu, namanje nje ngisathukiwe kakhulu futhi. Mangilele lapha endlini ngiyasogola, sogoliswa ngendawo ebhiya nje kuphela. Ebusuku once nje ngaphuza ibhiya le-1. Hayi mangivuka kusasa ngivuka nje nginesinye isitamatama sesikhulu kakhulu. Wakhuluma lo sisile ukuthi mina etshwala bangiphuzise ebusuku ngilela. Uyabona? Awume kancane Mr David. Lo muntu owela babamzulu. Yebo. Wena umbonile? Ya ngimbonile. Alright. Nithe manimuza noMphakathi ugcine sekaveza nawe. Uveze nami mina bangakhulumi nawe mara uvele nje wangikhomba wangibiza ngegama nelo muntu lo angazi mina ngimazi naye futhi. Bongano kumbona. Angiyambona but ukuthi asijwayelananga yabo. Wathini kuwe? Wathi hayi wena sidila ngawe futhi. Masingena lapha bathi bathatha ilona isinkwa kanje ukuthi mina ngezwe nix mabangena endlini. Mabafika endlini bathola ukuthi mina ngidakiwe. Bafuna lo mama ukuthi bakhona ukumsebenzisa izinto zakhe zokulalana vele yabona. And then mawufuna lo mama lo bathi ulwa kakhulu. Inkinga lo unenkinga kakhulu. Umama kwakho uthandaza kakhulu. Mawafika la bathola ukuthi mina baqala ngami vela bathi biya le-1. Ngithi bangithi pha, and then gone ngobuthongo. Uphuzulele, bangiphuzisa ngilele. Ngidakwa ngilele mangivuka ekuseni ngithi awuthi ngibambe le-1. Uvuka ngidakwe kakhulu futhi kulo nyaka lo ngathi ngiyasangana nokusangana ngizazi nje ukuthi manje kwenzakalani. Bagcine sebasho bona ukuthi ungamangali wena njengoba usowenzwa yithi. Ungitshele straight futhi angazanga nje afihle. Ungitshele straight. So singisaceda ukukutshela kanjalo wewe wabanjani? Ngibuye nje ngayibona nami ukuthi hayi nasendlini vela njalo bayamangala ukuthi manje wawe sewuphuza kanje so. And then mangiphuzile nginokuthi ngisuke nje ngivuke ekuseni ngikwate ukuthi ngikwatelani futhi. Angazi ukuthi yini engikwatisayo. Babuye nje bathi hayi namhlanje wena ukho right. Kanti lezi zinto zenzeke ebusuku. Uyabona? Lezi zinto zenzeke ebusuku. Manje mina ngifuna ukukhuluma izinto eziningi ngoba namanje la ngikhona. Angikho right. Yabona nebhiya nje mangilibhekile ngiyaliphuza ibhiya but mangilibheka ngiyalisaba namanje. Ngoba sewutsheliwe ukuthi ibhiya kahle vele sikwenza ukuthi uphuze kanje. Ukuthi sikuphuzise ebusuku le. Danki. Once nje ngabambele le-1 ebusuku bona baze nalelawo. Bafike bathi bamba bazokhona ukuthola lo mama. Labantu laba bakudakisa ukuthi bakhona ukulala nomama wabo. Nomama wabo. Bakwenza bathi balala naye or kunomuntu e-1 or bayigroup ulala nalo mama or lapha bathi ikimu. Ikimu amadoda vela amadoda labadila nabafazi. Uyabona? And nabafazi badiyana namadoda. Uyabona injalo vele injalo imix scheme. Wabuya wakhuluma ukuthi hayi sebenza nomuntu so. Bakutshela nasendlini ukuthi endlini yakho umuntu lo angakaze angene nesekamureni lakho. But uyakutshela ukuthi ikamureni lakho kunento eso anombhede ubheke esayithini leso. Uyabona? And angakaze nelanga le-1 angene. But uzokutshela ukuthi umbhede usendaweni eso. Uyabona? Manje lapha ngicedile mina ngisakhuluma izinto eziningi manje. Ngiyabonga isilonge esikhonile ukuthi uvele nawe ukhulume lokho okwaziyo lokho okuzwile okumayelana nawe futhi. Angizwanga ngizibonela futhi obekatshela mina ngizibonele
besikhuluma face to face. Uyabona ngathi khuluma phela wathi awakhuluma yonke into. Bahlala emakhaya ngiyozivela nami ukuthi uMr David uthini usisi wethu wala eKabhoni onendiza yasebusuku ngingazi ukuthi i-airport yakhona ekuphi indiza ewele lapha ngasemnyango abobhuti David bathe bafika laphana wayigcina sekakhipha yena ubhuti David ukuthi hayi wena futhi angibali wena cedile ngawe umfazi wakho uyikhastam lethu ebusuku vele wena siphuza ibheliwa nje phela wena emini uyaliphuza ibheliwa but thina masifika kuyoba ngathi uphuza icase ukuthi ulale ungaphaphami bese sifile ngalo mfazi wakho yilezi zinto ezenzakala naye emzini wakhe and futhi angeke khona ukuchubeka maybe understand lapha emakhaya ukuthi lokho akuzwile nalokho akubonile samlimazile namanje ngibonge kakhulu Mr David ngibonge kakhulu Danke. nikhumbule ukuthi our aim is not to expose abantu abaku-video or mhlawumbe umuntu esimi-interviewayo nani abantu abalapha emakhaya asi-expose muntu lana silandele iqiniso sifuna ubulungisa kahle kahle ishow yethu igama layo uthuleleni TV so now we need abantu ukuthi bavele ngobuningi bakhona ukukhulunywa bangathuli because once uthula ugcina sewenza izinto ezirong egcineni because bowuthulile so now umphakathi waseKabhoni azange uthule wewavela wafuna ukukhuluma ngale nto because ibathulile omunye wabo la emphakathini angasuka athatha isibhamu ahamba ubulala umuntu and then ofishwa ukubulala umuntu ukuthatha isibhamu ubulala umuntu akusubulungiso akusibo ubulungiso lo or uthatha iyalipirima uthi ufakele umuntu akusibo ubulungiso uMr Pheha uke wakusho lokho wathi mawukwatile musu ukuthatha ipoison ufakele indoda uthi uyalungisa kanjalo awulungisi nawo mawindoda ungathi mawukwatile uthatha isibhamu bese uthi ubula umuntu esimanga awulungisi kanjalo yamosha ukunokuthi wenze lezo zinto lezo hlalani phansi nikhona ukuthi kulungise kungako namhlanje siyeleni TV size la nathi sizoyenza ukuthi sibone ukuthi kulungiswa kanjani bonke abantu abasemakhaya bangathi abantu baseKabhoni bacamba manga kingako siletha abantu ngokuhlukahlukana kwabo basemphakathini abayibonile lento ebavelele siswami kunjani ngiyaphila ngicela ukuthi ungiphakamisele nje ivoice kancane lapha emakhaya ngiyabazi khona omunye ngiyamana ngendlela ezide bathanda indaba ngabazi khona omunye ngimbhekile lapha bathanda indaba siswami uyaphila ngiyaphila bhuti igama lakho ubani isibongo owakuphi nawe uhlala la eSantheni ngihlala eSantheni nguzanele igama Sithole isibongo sisizanele nithi kwenzakalani eKabhoni tshela nithina bakawuthile nithi because into evela eKabhoni bhuti iyasithusa like ngiyashake ngisashake even today into engiyizwile ngithe uma ngihlele endlini umakhelwane wami lo muntu naloyo oweli la eJardini ngithe uma ngivela kancane ngicela ukuthi ungiphindele lo muntu akusiyindiza kahle kahle mina ngithi helicopter ewele lapha umuntu owele lapha na umakhelwane wami yebo umakhelwane wami uhlala ngale phezulu angiduze ngihlala khona nami ngithe uma ngivela ngibona abantu babaningi bathi kunomuntu owele kaBabuzulu kunomuntu owele kaBabuzulu ngisondele nami hayi uzanele bathi uwele kaBabuzulu hayi ke nami ngilicoshise vele ngigijime vele nami ngifuna ukuyobona uma ngifika la vele ngimthole vele umntana uphefake into red and white ukuhlala ubheke ubuhlalo lo uyakhuluma vele uyakhuluma ukuthi uBabuzulu bamenzele ukhuluma into eziningi vele ezikhulumayo vele nokuthi umbhede kaBabuzulu ubheke phi wenze njani ngimthola vele sikayakhuluma vele ngithi ngisalalele kancane athi zanele hawu ngingamnaki mina makabiza uzanele ubizana ubuzanele ngizanele uzanele naye hayi ngingamnaki mina hayi ngizele ngapha uphinde ngijike zanele hayi ngisondele uma ngisana ngathi ubiza lo zanele oyimi lo hayi ngisondele ke ngime emva kwakhe ngingamface mina yebo ngoba ukukhula kwethu sikhula bathi umuntu owumthakathi awumbuke emehlweni ngingaveli ngime emva kwakhe ngithi khuluma yimi lo akhulume athi hayi sicedile ngawe wena ngithi ngicedile ngami usho ukuthini ukuthi ucedile ngami athi yakhumbula ngihleli nawe mina ngithi yabo uhleli nami mina ngizocela ama-pads ngithi yebo ngazi ngakunika ini ama-lilets ngathi i-pads angisebenzi but kunomntwana wasendlini usesikoleni zobuya ngikunike ini ama-pads thatha la ma-lilets la uyosebenzisa wona hayi ahlala mahlala ngithi mina sofa unjani ngoba izolo wawukhala uthi bazokuchisa uthi hayi sengingcono sizayile ngiright hayi ngimnike ngithi hamba ahambe uma aqeda ukuhamba kudlule ubhuti lo akhuluma ngayo ukuthi uyasebenzisa ubhuti lo andlule aphethe ibhavi elikhulu elezenke balivalile ngazi balivale ngani but uyabona ukuthi kunezinto phakathi
umfazi wakhe alandele emuva aphethe umntwana. Ubhuti lo uhamba nomunye ubaba like ngitsho ukuthi abantu abeyosebenza kuphi emfuleni yebona anginaki into efana le. Izomangala ugele makathi khona abantu ababonile khona abantu abangababona mabandlula baphethe ibhavu ingithinte lento ithi hayibo labantu for sure mina ngibabonile uma kasuka kimi lo mntwana lo. Okay ngithule asuke kuqeda ukumnikela amaphela. yebo ngimbize kahle ngithi uba lo muntu lo athi ugobhogobo mina angimazi. Okay ke qhubeka ke athi bekangithunya ukuthi ngizokuqindezela bengafuni mina amaphethe kuwo. Ungithume ukuthi ngizoqeda ipower ngizothola ini ngithole lento onayo la kwanqampuka lento onayo la ngizokhona ukungena kuwo. Hayi okay abuye futhi nestory athi ubhokobhoko ubani ayomusho ngegama Thuthulane. Ibuye ingqondo ngithi Thuthulane uThulane ngimazi manje uyi1. Okay ngingafuni ukumngena kakhulu emagameni athi okay qhubeka athi uyagcobisa lo bhuti lo makagcobisa imithi ukuthi akhona ukungena kuwo but kuwe makafika ophazamiswa yini ilento oyifakile silwa ukuthi siyikhiphe lento oyifakile ngoba akakhona ukungena. So kuze ngihlale nawe emini lapha yangithuma ukuthi ngizani ngizokwazi ukuthi ngincampule lento le onayo entameni ukuze enzeni akwazi ukungena. Okay ufuna ukungena kuye bese enzeni alale nami. Ufuna ukungena Means uyalala nami but akasakhona because makasho ugele uthi uyalala nami angihlohle amathishu ngaphansi. Lamathishu angihlohla wona ngaphansi la awathatha wenzani awasebenzisa emfuleni. Okay lo mntwana lo sisi lo usho kanjani? Usho kanjalo ukuthi usohlwa wena amathishu ngaphansi. Yebo bese bawakhipha le doti lena aye wasebenza kuphi emfuleni ukuthi kwenzakaleni. Angeke ngize ngichazisele because uma kabamba le stories ujike ayobamba omunye futhi. Okay yeah I understand. So since wena sisiwami zanele bakutshele leso simo leso makhelwane wakho uzizwa unjani after lokho because umuntu ophila naye? No kubhlungu like kubhlungu such a way ukuthi sizomsiza kanjani because asimsiza thina simbona ukuthi umuntu ohluphekile umzali wakhe uhambe ngalesimo esithize naso esifana sesakhe and then usenabantwana. Uma ngihamba ngenza something crucial whatever bengibuya ngihafule phakathi ngimsherele ugele abuye angicela imali esinkwa ngimnikeze but namhlanje iyabuya ingqondo ukuthi thokuthi lento bengimnika zona bayisebenza ngazo yebona. So angikwazi ukuthi ngizomsiza ngithini naye ubhuti loyo yena loyo bekakhona ngimbuzile ilanga le meeting ngathi bhuti ngiyasheka mina and angazi ukuthi mangikubona strategy yokubhekelwa ubani. Uthe ummuzile lo bhuti ukuthi ngimbuzile yebo wathini uvele wayithulela nje like use beyanganayo because like umuntu bekakhuluma the way azizwa ngakhona yebona so nami bengizikhuluma the way ngizizwa ngakhona ukuthi bhuti as girl akhulume wathi kithi mina ngathi ngiyokubhekelwa ubani yebona because ibhlungu lento leyo ukuthi sazi ukuthi kunomuntu osenza into eso ebusuku yebona. Since wena sisi before uzokwazi ngalezi zinto ezenzakele ukhona ukukwenzeka kuwe wathi makakhuluma wabona ukuthi man mara nayi lento le yazi uthe uma kakhuluma ugele athi bakufake isicitho igama leli langifika kuqala lelo ngicela ungibuye kahle ebusweni bami bhuti uthi njani yangibona sikhala yami yangibona ngibheke ukuthi nginjani ukuthi ngine line ehamba so ngibuye kahle ebusweni uyangibona bengine rush evelile ngathi ivele kanjani le rush leyo ngathi ngifonela ubaba wathi sisihamba thenga umadubula thatha spirit isicitho lesi onaso ngashutha isithombe ngasendela ubaba uthi uma kakhuluma ugele ngayibona lento le akhuluma ngayi for sure ukuthi ugele into azikhuluma ibhuti iziqiniso. Okay ushawe ngesicitho ukuthi kwenzakale uthi ushawe ngesicitho lo bhuti ukuthi siba abafazi bakhe thina kuwe indoda esilalayo thina singabi namadoda makufika amadoda esizona nawo angahlali kithi ahambe sifuna imisebenzi asiyitholi inhlanhla ziyahamba nje kanjalo. Indaba zaseSanteni zathusa ngazi ukuthi iSanteni amampela nakhona futhi lezi zinto zenzakalayo na iyathusa indaba zaseSanteni ngisho iSanteni la eKabhona eDavidton eSquatter Camp ngizile ukuthi kunabantu abafaka amathishu ngaphansi kuyisho lo yena lo muntu lo akusiyithi baka ushweleni TV esikushoyo lo umuntu obanjiwe owuzanele uzanele besazanele nomakhelwane wakhe so bafaka namathishu labantu laba ngaphansi ukuthi omunye angazi bayosebenza empilweni kwenzakalani le ndiza lena ebahamba ngayo bathi bayibone emini uzanele uthi ibonile emini le ndiza kodwa bengandizi bengahambi emoyeni bekwekhanda ungathi bekuyiwe emfuleni kungaleso sikhathi leso mhlambe nama toilet paper lawo bawafakile lapha toilet paper lontoza
kule helicopter asazi kodwa mhlawumbe sizobathola bazokhona ukuthi bona bazositshela maybe ukuthi le helicopter le bahamba ngayo ebusuku bathela ipetroli emalini okanye idizili or ehamba nge-oil asazi mhlawumbe ihamba ngamafutha asazi kwazibona abantu abakhulu esibasabayo la eGabon ikhondla indoda bebiza ngogobhogobo siyayisaba le ndoda siyayihlonipha kakhulu sisi sanele after kwenzakala lezi zinto uzizwa njani manje ngisasheka even namanje because like umphakathi understand like azange banike ubaba uZulu i-chance ukuthi explain even namanje nje bangihleli la njengoba ngiza so umfana acede ukubuza azothi ubaba wakhe uyangibiza bengisathathela inye icala yabo ngithi mina anginogijima ke kubaba uZulu ngizozibambela mina sizwa kubaba uZulu sengicedile ngoba kube niyena ubaba uZulu indlebe ukuthi uthini ngathi bekungcono umphakathi usasho nama-suspect ukuthi thina siyaloya sajewe ukuthi abamzwanga ubaba uZulu ukuthi ufuna ukuthini basasipointa namanje thina siyaloya noma uzama uexplain ukuthi ungena kwethu phakathi ubaba uZulu bazama ukuchaza ukuthi siyasetshenziswa kanti kwenzakalani kahle kahle manje sekuloya nina manje sekuloya thina manje akusaloyi ugel sihamba nogel thina uyayibona bahlala emakhaya nizwele ukuthi usizanele ushilo ukuthi sekuthakatha bona-ke manje siwasazi ukuthi bona bayawela kuphi kusasa mhlawumbe lapho ekhaya uzanele sisizanele uzowela emzini wakho emnyango hlani nivala iminyango nivale namafastere nobaba uZulu ningambona mhlawumbe azowela emzini wenu ngasefasitereni ngasemnyango asazi kwazibona ukuthi kuphi la bazowela khona sisi wami ngibonye kakhulu ngicela ukuthi mina from now today kusukela manje zama ukuthi uthandaze because umthakathi uyabona umthandazo umnikele impilo cina edolweni uthandaze and konke kusolunga hayi kuzingoma ngibonye kakhulu